Ngingena ngalengoma lena ngingakavuseli ngokuhlonipha nje ngithi nje angisho ukuthi namhla umuntu utheleka live noma ke ngingekho live kodwa mina ngilive la ngikhona khona ivideo dabe uyayithola kodwa sovela uyitholile nginguseneliso ngwakamnisi ngiyambonga uNkulunkulu lo sipha emathuba ngena kanjena nje kunemlayedo ngoba sesingenile ku2022 lengithi ngingalala kanjani nje ngizinama ngidowendlulisa lo shisa bhe Nkosi yami ngoba thina bazalwane siyaphanana asithule nento ngiyacela ukuthi ongakhona kuthinza lomunye nje ngiyawuthola ivideo uvutha ipha lapha uthi iyathi utazothi mhlambe encenye utayithola sewuyolala uthinze lomunye ukuthi wena ngicela bese you share ngiyacela ukuthi sichubeke nje subscribe si like si subscribe kule channel lena umsendele omunye kuzina i-channel nje Nkosi yami yemfundisi Seneliso Mnisi kunemlayedo nje lengithi angiyidlulise mina ngile milayedo kodwa nje ngithatha ngithathe hayi ngoba ungilomculo kakhulu kodwa tibonela wena nje ngithi kunalokuningi uNkulunkulu afuna kusiniketa kona kodwa lo ngithathe ngingathula kanjani ngiko nje ngingena ngalomhlabele lona ukuthi kumnanzi kubita uNkulunkulu ukuthi ngibabe wakho sawungena kulomnyaka ukuthi wena ungibabe kimi Sisafundzisa ngaleli gama lelithi yawe ukuthi lisho ukuthi nginguye lenguye kuleso simo I am who I am in that situation noma ngabe unesimo lesinjani uNkulunkulu unguye yawe mbite Nkosi yami mbite uthi yawe ku2022 Tikhona tingoma ngoba uyati ukuthi uNkulunkulu wasipha angisho umlayedo sitawusebenzisa lamagama lawa nje mbukeli ngicela ukuthi nginibingelele nginivusele
bese kakhulu ngiyaniphilisa egameni laJesu ngethi gabateni tonke tokuhlonipheka la nikhona khona bazalwane ku-2022 kune-video ke bese nje sengiphushana ngomlayeto sengithi angingene kodwa nje kune-video ya-last year lengayenda nami ngelisuku lami mhla ka-14 December siyabonga nje leto tilokotho naloko lesiphiwe kona noma ngabe nawe kude lo siphe kona loyo mthandazo nje kakhulu bavele kakhulu sesithokotiswa ngiloko le ndvethu imali nemakhekhe kona kumcoka kodwa nje bafuthi bese kuyaqhamukela sengikhumbula nje amagama lesa sawasho sathi if you hate money money will love you imali uyenyanya imali itakuthanza kodwa wayithanza imali itakuzonda statement lesisitako leso so siyabonga kakhulu kubazalwane leto tilokotho so kune video lengiyendile ngoba solo nje la ka YouTube lo muntu ohlabela wasimbona namhla ngithi ngiyaqhamuka ngi-live so kodwa le video ke umuntu uyendile njoba ngabhala ka Facebook lokuthi solo sihleti nenkosi siphatha into nje sitonipha sithuke nabo inkosi lesiphe kona kunalamagama ke nabo uyawabhala phansi ngicela uwabhale lathi the joy of the Lord is my strength, the joy of the Lord is my strength ngiloko lengithi inkosi ingiphathise kona bese ke sitawusebenzisa Genesis 1 verse number 1 livesi lesathi ngathi le Sunday school kanye limcoka lithi ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nemhlaba in the beginning God created the heavens and the earth le order imcoka aliyuze iBhayibheli lithi ekuqaleni uNkulunkulu wadala umhlaba nelizulu le order imcoka njoba nje sithi asiqhubeke ni subscribe si like si share lama videos lawa kakhulu ngoba sinemlayeto so sitawuqhubeka sifunza ukuthi akubone emalanga asaqhubeka ukuthi le order imcoka then ke lamagama lathi the joy of the Lord is my strength athathelwe encwadini yaNehemiah chapter number 8 verse number 10 to cut a long story short Nehemiah siyamati ukuthi uNkulunkulu wamthuma ukuthi awuvusa indonga laseJerusalem so lithi iBhayibheli kulo verse number 10 lithi bakhala labantu wathi no nikhalelani lesuku lolungcwele kusimakathe lungcwele uthambani nidle kudla kwenu kwelikhethelo uthi ke ngoba the joy of the Lord is your strength intokodo yaNkulunkulu ngemandla bawukhumbula ke labanye ukuthi etinkundleni tokuhlangana tokuchumana la sikhona khona na way back siyambonga nje uNkulunkulu ngeVOC siyakholwa ukuthi siyawuthandazela umsakazo siyabonga labo benu futhi labakhanza ukuthi ba in partnership bawuthandazela umsakazo angicabanga ukuthi khona lo ngayadi ne-account yaka Voice of the Church VOC liphimbo lelibandla bese ngeke nathi satane sinje siyadana nawe mbukeli kungenxa yalomsakazo bawukhumbula ke labanye sayiveta lemfihlakalo lela letakusita lokuthi mbabamba elivesi lisho kuthini kodwa ke ngingakafiki lapho kunento lengibangalisile ngiko nje ngisile video seyingcilela lenye ukuthi hey Nkosi yami sengithi angigijimise le ukuthi nasingena kulomnyaka bazalwane kunejoy nje leqhamukile ijoy le joy lesibe sikhulume ngayo iyatholakala sicale nje ecilongweni ku number 60 usilomhlabeli yehlengiwe yeka intokodo lulwimi lingeke lize liphumisele nako lokuvako enhlitweni maye kumnanzi bese ke na First Peter chapter number 1 sonke nje lesahluko uyangifakazela uthi the joy you have got joy unspeakable le ntokodo lekhona phakathi kona ikhulumeke sihlale sithi ke intokodo yaNkulunkulu ayikhulumeke wazama kuyichaza ukuthi it akusiya uNkulunkulu yaNkulunkulu it must remain unspeakable kumele ukuthi ingachazeke wazama ukuthi isitavulisa kusiyo le yona ayikhulumeki nje ayichazeki futhi ke sibhalile ka Facebook kulomnyaka lo yasachaza ukuthi nakulomnyaka olophelile yebo ukuthi there is a difference ngesekudla sami kujoy nesencele sami ihappiness ligama lethi happiness liqhamuka kuma happenings bakungetela imali emsebentini bakupromote awathenga imoto ini udaba happy ngoba kuqhamuka kuma happenings kanti joy noma ngabe kude imali bakunyathela into lequbuka lengekhathi seningivile utakhanza account yami ka Facebook i-account yinye yafana nje nala ngiyacela ke sinake nako ukuthi uNkulunkulu sicetha ukuthandaza on prayer la besikhona khona njoba niyati ukuthi kuba njani kodwa ke endlini niyakhona kuthandaza la besinabo sithandaza uNkulunkulu wasentela umusa nje kwaba mnanzi sacetha ke kuseni sekuyoshaya bo 7 ngiyakhumbula nje ngathi lalela tindzaba tanga 7 ukuthi asenivethe umhlaba ume kanjani
Manje-ke before ngilalele tindzaba sengiyathandaza ukuthi inkosi yathi ngiva nayo intokoto. Yebo kona ngihlala nginayo le ntokoto kodwa nje yafike yangingeteka. Sengiyambuta uNkulunkulu wathi uNkulunkulu lo mnyaka utaba madima. Sisachaza ngiyakhumbula nje sikhuluma ku-2020 sikhuluma nga-2021 umnyaka lophelile ukuthi lo mnyaka utaba madima. Sasiyachaza ukuthi thina emadodana labasinzisiwe ngesikhathi nje uhlupha lukholwa kunjengeli-orange, ngesikhathi siputshuteka, ngesikhathi kuphuma lento. So uhamba uyofunda phela ukuthi Sawula wahlupha emakhola before he became Paul. Kuthi nje nasithi-ke uNkulunkulu wasezulwini uyasimbathisa le joy. Kubiyalele ngikusho ukuthi imbambambamba nje nasithi umnyaka utaba madima vele enyameni utaba madima but ngasikhathi kumnanzi kakhulu ukuthi le madodana sengishida ngiphindze ukuthi hlupha lukholwa ngekhathi lukholwa liva mnanzi. There is no way longeva ngayo ubunanzi ngaphandle kokuthi kunyatheleke inyama. Kukhona nje amavidiyo lamanye njengoba sitawungena nje sigcine sesi-live njengoba siyabonga ukuthi namhla sesiyabonana. La sitawuchaza khona ngoba sathunyelwa ukuthi sitofundisa leti mfihlo leti sitawuchubeka uNkulunkulu ngokusisita asithumele kini ukuthi sitotichaza. So uNkulunkulu-ke ngiyambuta uthi lento loyiva kumnisi nalabanye vele-ke labanye siconfirmile nabo kwaba khona ukuthi nami ngifundisa nawe kani uvile le joy unspeakable. Nkosi yami lena ayikhulumeki mani bazalwane. Wathi-ke uNkulunkulu ngiyanimbathisa ngoba kutaba madima kanti kutaba lula. Ngiyakhumbula nje labanye bakhumbula eminyakeni lesabalele emuva sasho sathi leBhayibheli lithi iningi inhlupheko dalolungileyo kodwa uNkulunkulu uyamkhulula kuto tonke. Bengivama ukubekisa ukuthi nangakupha 50 emalangeni noma-ke 50 rands noma-ke $50 ngoba bakhona la basibukelako ngesheya kwetilwandle. Usinawuphuma lapha egedeni usuyothenga ngimthathe lo 50 emalangeni phindze futhi after 2 weeks ngikunikete uhambe uyothenga esitolo. Nawe usuyathenga esitolo nawutobhadala ngimthathe lo 50 emalangeni kanjalo ukuze kufike 10 times. Ungagcina sokuthi ayimfundisi shuthi fana ukuthi ngiyide imali. Nathi-ke leBhayibheli diningi ngesekudla diningi inhlupheko dalolungileyo kodwa uNkulunkulu uyamkhulula. Shuthi-ke nasishaya imetho ngoba wenda shuthi kude naku-ke le ngikukhanzile ukuthi vele bazalwane leti inhlupheko diningi but usikhulula kuto tonke. Ekugcineni-ke 50 minus 50 ngibani? Ngu-0. Ngiyacela-ke sikunake lokho ukuthi kukhona lokho ukuthi angiphindze ngoba ngeva ukuthi labanye bakuthatha otherwise ukuthi nasithi lo mnyaka utaba madima. Njenga last year nje 2021 ube madima lo mnyaka nami ngubonile kodwa ngikhule kakhulu ngoba once sahlushwa ayisale ngisho manje lenzaba lela ukuthi ngibe ngibekise nje ukuthi uNkulunkulu wakwenda vele Galatians 5 nje sihambe ngamoya singahambi ngokwenyama singanaki inyama singavusi ingane kwenyama ngoba umoya ufuna lokuphambene nenyama nenyama ifuna lokuphambene namoya letinto leti tiyamelana ukuze ningakhona kwenta inthando yaNkulunkulu. So ngihlale ngibekisa-ke ukuthi uNkulunkulu wayenda le nofana academically nje educational ukuthi i-exam yaka standard 4 ayifanani neyaka form 4 yaka form 4 ayifanani neye 40 year e-university. Kanjalo ngihlale ngibekisa-ke ukuthi abantwana abancane ngihlale ngibekisa nami nje wami umfana ukuthi na umfana lamncane ukuthi usangangena ipuberty lo mvulo ngasho ukuthi wena usangakade usede bunanzi bekhona ngoba itasi lenyama nase seyikhanuka abafana seyikhanuka emantombazana ngesikhathi uthi angeke ngikwende once nje wancoba bese-ke usuyaphonyotwa ngesikhathi nje uzibekubekwe utshwala embi kwakho wangabunathi lo tshwala noma sengiyikhetulu nje bazalwane kodwa ndayiva sitawuyenta ivideo yaloko ukuthi ngesikhathi nje ukubaleka lo tshwala ezulwini abasho subakele tshwala bathi hey naku-ke sitamthi hahla. So ukukholwa bunanzi kwabo kuphuma lamanye evela. So ngiyambuta-ke uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu utababuta labaningi ngiko nje sengingene lapha sintobuta sibaza ndikuvile yini lokwasehlela ngemigcibelo kusula nje kubo 11:30 ukuthi kubo 12 kwehla solo sihamba na futhi ngeke ushiye namhlanje 3 January ngathi isivideo utayibukela nini ngivenja ngathi on the third day angite ngikhulume ngithi yebazalwane yathi inkosi yami inkosi yasimathisa senikubambile-ke and then-ke ngihamba ngiyothandaza tiyehla netinyembezi letentokoto ukuthi yatenva imnanzi ngoba ayichazeki njengoba sengishide ukuthi le yaNkulunkulu wazama ukuyichaza ijoy ukuthi uvani akusiyo yaNkulunkulu ayichazeki. Utamthola 1 Peter akuchaza lo nelicilongo number 60 ukuthi lulwimi lingeke liphumisele noma ungazama bathi nalulwimi nami nalo bathi uyazama ngeke uzokhona mfundisi kumnanzi ngeke
So bazalwane siyambonga uNkulunkulu ngiko ngithi ukuvile yini then ke lo ongakakuva sitawuthandaza ekugcineni ungesabi ukuthi uNkulunkulu wethembekile sitawuthandaza Nkosi yami sitawuthandaza bese ke thina lesikuvako nathi sitawungena kulo mthandazo ukuthi uNkulunkulu chubeke usithi hahla nje sichubeke my cup must run over lenzebe yamayichichime angichaze ukuthi ke leli verse leli kuNehemiah chapter number 8 verse 10 lapha egcineni lesi the joy of the Lord is my strength lihlangana njani ke lalo Genesis 1 ukuthi uNkulunkulu ekuqaleni wadala izulu nemhlaba kuba ukuthi le secret yale verse ithi lokho lokhenzakala ukuthi na ukwenda emhlabeni nanganyuka titebhisi ngihlala ngibekisa ke thempelini la sikhona khona ukuthi lapha phasi sibe sithi it's like bazayini semhlabeni then la itule pulpit la ngikhona khona it's like heaven hayi kabi sale ngithi ke into lo yento emhlabeni nanganyuka titebhisi uyezulwini ukhanzisa kuyamhlekisa uNkulunkulu umuntu umzali uyahleka the joy of the Lord utasina wehla titebhisi awukhansi lento leyo angiphinzi into lo yenta emhlabeni nawenyuka titebhisi ezulwini ukhansi kuletha ijoy uNkulunkulu utawukhanza emhlabeni it becomes your strength ngiko leli verse lisi the joy of the Lord is my strength yini into lo sinawudende emhlabeni uNkulunkulu athokoda sibaleke sihlale sibekisa ukuthi kunemaseko lamathathu umtimba wethu wasenyameni kudla emaseko lamathathu yathi kune energy giving food body building food na protective food la sidla khona ema fruits nema vegetables bese ke like abo body building food kudliwa bolubisi bomabhonjisi inyama lemhlophe kakhulu bottom fish bese ke la ka energy giving food emapalishi bo rice tinkwa umfundisi nje uyalidla leli bhetani bocela esigayweni bakwendele nawe leli health noma ke ngidla umbila lo osiwe noma lo boiliwe bese ngithi kubuse manje ngoba le roughage imcoka energy giving food sitoba nemandla kanjalo ke kunemtimba womoya la khaya ke sihlale sikhuluma ukuthi Nkosi yami 1 Corinthians 15 uyangifakazela ngiyayithanda le ngcingwane ngoba uNkulunkulu wangithuma ngambuleleka ukuthi uma kunemtimba wenyama ukhona umtimba womoya buka phela umfuna ngabe soshonile emngcwabeni kuthiwa bana kasekho nangaba kathola ingodi nangelapha eboxini but yini lo sangekho nami nje lokungibuka indlu yami le ngangena la ngekhathi ngiyophuma one day akusimi lo ngibona ke indlu yami awungathi noma ngivulathele ukuthi ngibheke phi mina ngile ngekhathi ngihlale ngisho ukuthi ngiyamata umuntu lo deliso but nanga umuntu lo umkhono but nanga umuntu lo inyawo nanga umuntu so umuntu ngeke uze umdescribe ngalama physical features ngoba indlu yakho la akusiwena indlu yakho udlala ngekhathi so kunemtimo la khaya ke sikubita ngokuthi mina ngimzala kunami mina ngilomvu ngekhathi bese lo nami ngilomvu ngaphandle mina ngimzala kunami mina ngile ngekhathi so just like siyageza nongageza uyanuka kanjalo lelive laNkulunkulu lisigeza nangaba ugezi ungavakala indzaba letimbi lelive laNkulunkulu liyasigeza kodwa ke ngilandzela ukuthi le mtimba iyadla yonke le futhi sasho sathi le mtimba lena idla kudla kwala yachamuka khona nala itawubiyela khona noma ungachamuka wena uthi mina ngidle ama cornflakes ngidle ama Weet-Bix achamuka emhlabathini lokuthi nalo mtimba lo utawubiyela emhlabathini bese ke lo mvu ngekhathi yena ngeke nje bangasho ka VOC ngiyakhumbula nje kwashalo umunye ukuthi ngeke nje uthi ulambile spiritually bese sokuthi mfundisi ngisafuna Nkosi inyama leningi nayi besidla ngabo Christmas kuba khona ukuthi ngifuna kudla inyama nelipalishi leliningi ukuthi ngilambile spiritual lo mtimba lona udla kudla kwale la wachamuka khona uyobuyela khona statement engikhona sosibhalile phasi asibuyeke ukuthi yini into lo sinawutenda ukhansi uNkulunkulu yamhlekisa sicaleke ukuthi lamaseko lamathathu emtimba womoya siwabita nga WPF word of God prayer and fasting meloko ukuthi live laNkulunkulu nawulidla ingakho phela sathane ulinga Jesu uthi guqulela ngematshe wende singo Jesu kulotshiwe ukuthi umvu ngeke aphile ngesingo sodwa kodwa umvu uphila ngemagama laphuma emlonyeni waNkulunkulu sathola sambulo ukuthi Jesu akasho ukuthi umuntu uphila ngemagama laphume uthi laphuma lokusho ukuthi Jesu ufakazela ukuthi inkosi nanithandaza nithi usiphe namhla sinkwa sethu semihla ngemihla lesinkwa lesasiyo selisonto nje kuphela siBhayibheli ufundza ngelisonto iBhayibheli isinkwa semihla ngemihla
futhi phindze futhi bayithatha imana ngakusasa yayibola yayiprofetwa abaJesu imana yethu ukuthi Jesu simudla onke malanga. So uyakubona just like sidla every day, utakubona ke la kuthi afike kuhlangane khona ukuthi so uma ngidla live la uNkulunkulu mina nje ngivule iBhayibheli langenyuka tebhisi ngamkhonza uNkulunkulu ahleka. Ngikho ke sithi ke the joy of the Lord is my strength. Lokho what gives God joy becomes my strength. So nangifundza iBhayibheli uNkulunkulu une-joy kodwa le ndlu lamhlabeni lena ingenda ngibane manje. Number 2, iBhayibheli lithi asithandaze singayekeli na Jesu uyafundisa kuLuka 18 ukuthi men ought to pray and never cease. Nengoma le ngiyithanda kakhulu thina baseNazareni, mangibe njengoJesu kaningi ayedwa athandaza entabeni uyise wayemuzwa lokuthandaza kwethu bazalwane. So uma ngithandaza ke emhlabeni anganyuka tebhisi ngakhanza uNkulunkulu ahleka. The joy of the Lord is my strength. Angiphinze lokwenta uNkulunkulu abe nejoy nangisingiyaguqula ngalapha it becomes my strength. So ngabona ke ukuthi yini abantu emhlabeni okhanze ba weak bahlulwa sono nangase yababuka labamvu lapha hayi kabi cela nje kustikisha lokuthathu utabakhanza labamvu laba ukuthi abasalifunza iBhayibheli abathandaza. Number 3 ngithe WPF i-fasting. Nkosi yami kufika abafundi baJesu bathina lidemona asikalikhokhe ngani kuMateyu 17 uthi Jesu nomhlobo lolu kaliphumi ngaphandle kwekuzila kudla nekuthandaza. Kunetinto kunelihlobo lelingeke na 2022 kanti liyakushiya mbukeli ekhaya ngaloko ukuthi kunelihlobo leliphuma nje ngokuthi uyazila uyathandaza. Umfundisi wamthuma uNkulunkulu ukuthi emalanga nje angi7 evikini ngathi ke linye nje ilanga kufanele ukuthi ukhokha tishumu ngalo lingakapheli liviki ukuthi uyazila bese nelanga 6 ngemalanga iyagaya ibhetani. Manje uyikhanza athi igaya onke lamalanga. Kungakho ke uNkulunkulu ude ijoy utasuba ne-strength kanjani ngoba the joy of the Lord is my strength. Uma uNkulunkulu angakathokoti ezulwini ngeke kube ne-strength. Iyamangalisa lenzaba ukuthi angathi sekucala kuphi but kuyaniketana nje ukuthi uma mina ngidla live WPF ngithandaza prayer ngizila fasting nangenyuka titebhisi ngiyezulwini ndawukhanza uNkulunkulu anejoy nangehla titebhisi ndawukhanza le mfo lehlekisa lo muntu omdzala ezulwini ingimandla ami. Nawufunza ngeamplified nje kuthiwa seningivile manje kuthiwa the joy of the Lord is my strength bese kuthiwa lapha in bracket it is my stronghold. Inqaba lendvo inqaba yami. Asesibuka ukuthi kunjengana ujika ibhola elibonzeni. Le bhola noyijike libonzeni it bounces back. Kanjalo ke nalapha uNkulunkulu uma emhlabeni nje wena angathokoti ngawe. Shose uNkulunkulu uma akhala ngicale nje lapha kule joy. uNkulunkulu le joy uyasipha nathi njengoba sengikhuluma ngayo ukuthi singena nayo kulomnyaka wa2022 ukuthi uNkulunkulu mbathani ngoba lo mnyaka utaba madima. Ngikho nje ngisitawuthandaza ukuthi sine lesivako imane uNkulunkulu ichubeke vele itawuchubeka ngoba naku sesiyasakata live. Nawe lo ngathi unema challenge ungesabi ichubeka ubukele utawusharisha ivideo nalomunye angene kiyo kanjalo ukuthi uNkulunkulu awukathi bani ukwathi angikhulume ngetilwimi ukuthi sitawucela ekugcineni futhi ngiyawusho nokuthi utawenta kanjani ukuthi the joy of the Lord ibuye kuwe ukuthi nawuthi uyabuka ukuthi uNkulunkulu nje akathokota ezulwini akathokota uNkulunkulu ezulwini utawuthi ukhanze ukuthi lokuthokota uNkulunkulu bese kubounce back kubuya la kithi. Kodwa uma uNkulunkulu akhala kwasho ingoma yathi uJesu uyalila ngawe uma Jesu akhala ezulwini ngawe utawukhanza sinawe uyakhala. Yini bantu bakhale sicale ngalapho nje abantu bakhala lo uNkulunkulu uyakhala ezulwini. Yini ngiloko ukuthi ke njengoba sokubambile ukuthi uNkulunkulu uthokotisa ukuthi udle iBhayibheli, uNkulunkulu uthokotisa ukuthi udle umthandazo, uNkulunkulu uthokotisa ukuthi udle kuzila. Sesingangeda ukuthi uNkulunkulu uthokotisa ukuthi uhlonipha uyihlo nenyoko. Uma nje uhlonipha uyihlo nenyoko yini lokuthi bese uba ne-strength sekuthi nisuku yakho tiyanza. Nami nje noma ngumdzala bakhona abatali bami ukuthi ngiyabahlonipha futhi bayathi nabo noma baba sahamba nje selahamba lichawe nga2006 usekhona make kodwa kunabo babe labaningi nabo make kanjalo ngiyabahlonipha nabo bonke nje bantu uma ke iBhayibheli lithi hlonipha uyihlo nenyoko usenisuku takho tanze. Ngalesi Nehemiah ke ngicela livesi kube ngathi liguqula kana siliguqulu sendonto oliva ukuthi shothi uba ne-strength sekusethi nisuku takho tanze. Ngiloko ukuthi lokuhlonipha uyihlo nenyoko awusongivile lokuhlonipha makwakho nababo wakho kwenda le uNkulunkulu ezulwini abe nejoy. Ukhumbule ukuthi sesiphumene equation lapha noma statement ukuthi what gives God joy becomes my strength. Lokho uNkulunkulu okumthokotisa kuba ngemandla ami. Ngiyabuka nje emhlabeni ngakuthi sangena ku2022 mbukele ekhaya ngiyacela ukuthi mhlekise lo muntu omdzala manje. Na umhlekisa udazi na wehla tebhisi ngiyakuthanda ukubekisa kanjalo. Ukhanza ukuthi wow lento lehlekisa uNkulunkulu ezulwini namhlabeni ngemandla ami. Nasifundise nje Zembiko bazalwane ngiyakhona ukuthi ngihle
ngigijima lapha eDebhisini phize futhi nginyuke bayakhona ukuthi beve nasifundisa nasesikolweni bayakhona abantu beve Nkosi yami ingakho ke msakuthi blame mbukeli wena uNkulunkulu ezulwini bekakwatile and-ke uNkulunkulu akhathi akukwatile nawe ehle emhlabeni awukhansi ukuthi awukhonza abantu bethu emandla kumcoka lokho sakubhala phasi nje ukuthi na uthi uya ezulwini uyabuka khansi uNkulunkulu ukwatile besingabeka nje umuntu ukuthi sibani banyana wakazibani banyana yathi uNkulunkulu ukwatile uzumfulathela ubhekeleya ngathi ngafulathela njani la kule video yami udazi nawe ehle eDebhisi ukuthi uNkulunkulu ukwatile uyakhala udazi lomfuna umfika emhlabeni umkhansi naye uyakhala mina nje mfundisi into ngilungele at the same time ukhanza lo muntu ukuthi uweak ude emandla so uyakubona ke songathi buka nawe ukuthi nangabe ude emandla ngiyakutshela namhlabeni abe nje ude emandla sichamuka sona siyabhuca uthi awukhanza vele ukuthi uNkulunkulu ezulwini ude ijoy ngawe because le joy ibese seyiletha le strength ikuba ngemandla at the same time noma ungaguqula uyathi vele mana uphokuzila uthandaza udla livi uthi ugcina unemandla ngikho angathi singikuphi but nje mina ngibona kunejoy lela phakathi kwethu mina nje ngikhuluma la kuwe nejoy at the same time nginemandla so uNkulunkulu uyangisitha ukuthi ngisincobe yini ngilokhu kunemandla so uNkulunkulu uyathokoza ngami so isecret imbukele ukuthi umnyaka lophelile 2021 naleminye iminyaka uthi khanze ude lenthokodo lese ngichazile ukuthi ijoy ayifanani nehappiness ngilemvile ecubuka ngekhathi bayakunyathela into lele ngekhathi ayihambi ngema happenings oba kusiyi happy happiness lena it is joy ngicela uyibuke impilo yakho mbukele ukuthi semithe leminyaka khansi ulahlekelwe the joy of the Lord in fact nje nase khansi kuyemthandazweni nothi joy angabe ngekho ngiyazilwa wena uthi joy thina nje singene ku 36 days fasting la sidla khona ama fruits nema vegetables kuyasetshenzwa nawubuka nje ukuthi ngale joy nongachamba nje umfundisisa lo uyodla Nkosi yami asesemathe malanga namhla 3 January so ungacabanga nje ngidiva ngine joy njoba nje hlale sisho ukuthi le joy is unspeakable and le joy lena ifikile yenda konke ukushaya indiva uyayikhumbula ingoma yaseNazarene lethi konke lengikuthandako ngiyakudzela ngenxa yakhe there is a secret kule joy uNkulunkulu ukuthi asimbathise sive nje le joy ingemandla ethu kodwa kakhulu ngiyithatha lengcingwane angisho ukuthi ku wrong lokho ukuthi the joy of the Lord is my strength lokuthi vele lisiphele iBhayibheli we are God sibonga uNkulunkulu thina lokho uNkulunkulu langiko sokhohliwe ukuthi Hebrews 12:29 nakathi our God is a consuming fire nomhlanganisa na Psalms 104 uthi uNkulunkulu wena ethi khonti takhe tibe ngemalanga bemlilo na uhlala netimbudu ugcine sonuka timbudu angiphinze ungahlala netimbudu unuka timbudu kanjalo ke na uhleti nemlilo efireplace biyeda nje ebusika ukuthi na uhleti lo mlilo bese uyatransferka uba la so na uNkulunkulu alisho liBhayibheli ukuthi uNkulunkulu bantu ubenta babe ngumlilo bese sebaba dikhonti takhe so sina umkhonta uNkulunkulu lise livesi uNkulunkulu wena dikhonti takhe tibe ngemalanga bemlilo sifuta yena ingakho ke na uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu abe nje igama lakhe uNkulunkulu ngijoy bavele ngijoy nami ngidaba ngiyo ngoba kokucala futhi Jesu uphila la enhlitweni yami so ngivile sasho ukuthi we are raising Bible doctors kune secret ngiyacela bazo kungasiyo eMaswati kuphela ngoba bangibukele eSouth Africa nasemhlabeni wonke njoba nje ngiphilisile ukuthi ngiyaniphilisa nani emaveni wonke emhlaba la nikhona ngoba niyathi siyachumana nani Nkosi yami ukuthi eMaswati uNkulunkulu utawabusisa satomangalisisa kunenzaba ukuthi sibone ini kunetinto uNkulunkulu lasithembisa tona ukuthi he's shaking the live kutolunga tinto ngoba nalenye tinto vele tibe nesikhathi ukuthi solo tingalungi kahle uNkulunkulu soze nyalo ngithi sisukumele ngiyasebenza kodwa nje sibocaphela lenye tinto singabe sihamba kuma boundaries ukuthi nje ngifuni ukungena kuleto kakhulu ngoba sithibekele emalanga latako ukuthi uNkulunkulu asithume ngicela simbatha na ijoy ukuthi ungakhanzala uthula nje awusakhona ukufunda iBhayibheli awusakhona ukuya enkonzweni ithi iBhayibheli kuHebrews 10 singakuyekeli ukuhlangana njengemkhuba walamanye labanye bese banemkhuba kunokuthi lo muntu uthi joy mfundisi phinza manje athi amagama amnanzi yebo ngicela kuphinza the joy of the Lord is my strength now unyuka eDebhisi ukhanza ukuthi lokhu lokwenda uNkulunkulu abe nejoy now uhla eDebhisi ukhanza ukuthi it is your strength so akubiyele bazalwane sibe bantu labazilako sibe bantu labathandazako sibe bantu labadlako live naloku eda ke njoba nje ngingaba dinenginto asithikhokhe ishumi sinikele ngesikhathi wena nje nawubambe ukuthi lokho lengisinangikwende emhlabeni uNkulunkulu noma ngingamboni but lokho lesinangikwenda uNkulunkulu abe nejoy ngoba so the joy of the Lord not the joy of umfundisi not the joy of Seneliso but the joy of the Lord so nawubambe nje ukuthi ngoba ngeke bese ngibala konke ngibala nje lokuthathu bemaseko mathathu
kanti kona kuningi nawubambe nje ukuthi khona into khona ku-2022 ukuthi yebonini bomfundisi bayafundisa asengibuye sengiyeke lokho ukudlala asengibuye lapha ngikhona ngisebenze ngakhathi usebenta utawubona ukuthi uNkulunkulu utawendani empilweni yakho ngikho nje kusimple sesitolungisela ukuthandaza nayingoma nayo lenye lapha engidawufuna ukuthi sithi kwehlisa ngayo ukuthi yebazalwane anti kulula manje na utawukhumbula nje wena ukuthi uNkulunkulu usewamthokozisa lawo malanga lawo ngakhathi uNkulunkulu umthokozisa buka ukuthi emandla bonawo kangakanani then ke uNkulunkulu ke kumthokozisa uyathula nje asengithule nje uNkulunkulu utamthokozisa ngetendo bathi actions speak louder than words yes so akusephindze ngibuyele emva kancane la malanga lawo ngesikhathi wena usamthokozisa uNkulunkulu buka ukuthi wena bona imandla langakanani ngoba imfihlo lento lengemandla akho iphindze futhi iguquke into eNkulunkulu athokoze ngawe kanti at the same time the joy of the Lord becomes your strength uNkulunkulu nakathokoza uphindze futhi nalentokota ayithi aphinza ayijijele back la kusibathe uNkulunkulu ithathe le joy yakhe uNkulunkulu ithatheni mnisi ingakho bazalwane ngimangele ngalomgcibelo but ngayithola ke impendulo ngoba phela sababona nje labanye bathandaza labanye bakhona ukuthi hawu bo after one sebahamba bawulala labanye noma bokungasiyo timiso te covid bekuvele kuba khona nje ukuthi hayi sitawushaya half night prayer ngoba phinze futhi nalamanye amalanga bana half night prayer icovid ifika nyalo nje bazwane kade baqala kulethi covid icovid nje ukuthi sekujutshwa kuthandazwa ima-hour lamamini esontweni ngiwe ama-hour amancane ngikwana ukuthi kwaqala katheni yini bazwane ukuthi bese bethe ijoy ingakho songabona ukuthi vele mfundisi bongalala kanjani gijima ngithi nje angijake emalanga asasuka ngesikwakhona nje ngabe ngakwenda ngemgcibelo manje ke imisebenzi yethu miningi bazalwane labanye siyabonga mhlawumbe labanye basithatha otherwise si busy bazwane futhi khona lesikuphekako ngoba siyalungisa into letiningi ukuthi isikhathi sethu lesi ema-channel lesi siyabhala nentincwadi utokuthola konke icube kanje nesithandazele bazalwane kulomnyaka nje siyafuna ukuthi futhi inkosi iyabeka nje ukuthi nangaqala ngencwadi lena 24 pages ngiqale nje ngibhale ngesiswati noma singisi sisati kodwa nje ngiqale ngibhale ngesiswati kona lokho ngikhulumile nje la ngaba khona ukuthi kunesithombe semfundisi nje obumbona lapha bese ngiyabhala sengibhala ukuthi the joy of the Lord is my strength bese ngibhala ngesiswati ukuthi intokoti yankulu yebo nje kujwayeleke ngalesingisi ngibhale nje ukuthi the joy of the Lord is my strength bese uyayibona lencwadi ungathi ugibela indiza ubuyifunza ithi lo mvo echaza manje lento ukuthi siphokuthi nje thini uNkulunkulu siphi ijoy mbamba le joy ilethwa ngile strength ukuthi ngine strength ini sokuzila nginawo nemandla ekuthandaza noma bangihlebe esontweni nginawo lamandla ekuya phinze ngithi lamandla ayijoy ingako ijoy bazalwane lo ngathi besilahleke ebandleni the joy is our strength njoba nje ngisho ukuthi nase uthi joy fana semsebenzini nje ukuthi nakungaba khona ukuthi wena ude ijoy yakhe emsebenzini ungagcina sowuvilapha ngicela kubekisana kulokunye ukuthi nasi nje the joy of the Lord is my strength singathi le joy asathi singikuphi kodwa ke ngiyathi ukuthi ngikuphi lokucala ukuthi njengoba sengisho le strength lokuthi nginemandla ekuzila nginemandla ekuthandaza nginemandla ekudla livi lento lena iphinze futhi ihambelana kuthi la ekhathi kunale joy ngicela kubekisa nje ukuthi imali nakhona ukuthi unemali njengoba bazalwane banayo imali aseningiphi imali bazalwane njengoba nineti imali ningiphi imali Nkosi yami ngiyekele bataze bathi nabafundisi labacela nathi imali so imali kuba khona ukuthi mfundisi le mali uyibona sekunayo lapha ngifomele le mali ngiyasebenza ngiyavuka ngemsebenzini shose sidawuthi kunemali lapha but at the same time kunalamandla ekuhamba uyele emsebenzini unless kube nguzidlana beligama lethi uthi sidlani labo sidlani labantu abangasebenzi labakhuduza abantu bese ke bawuthenga impuphu sebawuthenga bonamnede bawokudla ngiko bathi bozidlani bakhuduza labanye abantu but asesikude bozidlana babatahamba baphela emhlabeni ukuthi ubhice ukuthi unemali esandleni sakho but le mali udawathi ukuthi hey yathi ngijulukele kunjalo ke ukuthi kunemandla kune strength phinze futhi kube nejoy ngeke le mali ube nayo nangabe awukabi nekusebenza nalapha kanjalo ngeke nje umane ube nejoy uma ukude strength ngiko kumnanzi lokuthi ngesikhathi lapha kulamalanga usamthokozisa uNkulunkulu
uyabona ukuthi ubone amandla wena nyalo uNkulunkulu akathokoti ngawe at the same time vele so weak ekukholweni but ke kunento ku-2022 umnyaka lo wakhunya ngawo kadzeni Nkosi yami ukuthi Maswati ngiqale ngani kini nani lapha eSouth Africa nasemhlabeni wonke ngiyacela ukuthi mbathani the joy of the Lord is my strength what gives joy to God becomes my strength ingakho ke ngithethela ngithi ngiyabuka ukuthi yathi noNkulunkulu lona lo njena Nkosi yami ukuthi kufika isigaba sokuthi uNkulunkulu lo nkulunkulu onjena ungamfananisa nabani nje dikhona tingoma khona lapha ka YouTube ku account yami ku channel yami letihlabelelako lapho umfundisi ahlabela khona ukuthi akekho ofana nawe kodwa nje bese ngikhumbula ingoma nayo lethi Jesu ngumsindisi wami vele Jesu uyasinyela nje lokusengikhulumile lapha kunesinziso lengiyibona ukuthi akusinzisa uNkulunkulu omnyaka njengoba sesilungisela kuthandaza phinze futhi mine ngibona Nkosi yami songivile mine ngibona Jesu usomhlabeleli Jesu umsindisi wami uthi asikho lesinye isihlobo Jesu ngumsindisi wami asikho lesinye isihlobo lesifana nawe kude lofana na Jesu angathi ukuthi wena sose wambona lo munye mine ngithi ngiyabuka ngikhanze ukuthi yathi kude lofana naye sengikhuluma indaba letingaka ngemlaleli this is the best way ukuthi sehlise ngicela uyive le ngoma somane umthathe lo mhlabeleli umuve umbuke ukuthi yathi vele mfundisi nami ngihambe ngabona ukuthi kude manje isihlobo lesifana na Jesu Jesu lokhuluma ukuthi mfanathi nguyena lo ngithumile mina ukuthi sitombula naye imfihlakalo naye ukuthi the joy of the Lord is my strength so ngasuka kanjani le ndvodza le letinye ihlobo tisitselile angisho ihlobo tengadi kuphela lo muntu abelo spenda isikhathi nabo emsebentini nasebandleni so sihlobo sakho yebo tikhona tengadi kuyendeka abantu bakudzele nje bakushiye but nangi Jesu nangimaya kashiyani ngingakho ngithi le ngoma iyavuka mani ukuthi ngingasuka kwenyephi Nkosi ngoba yathi wena ungendela nathi tintfo nathi letinje yenkulunkulu hey Kude futhi Nkosi yami yathi nayingoma naye yathi nayingoma naye man nayingoma naye awuve nje mlaleli ngicabange ngikhumbule into letiningi ukuthi mina ngiyosuka kulo Jesu angathi wena usihlobo sami
Sibese sesiyacolosha timnanzi kodwa kakhulu nangumlayeto iyembatha umbukeli ukuthi the joy of the Lord becomes your strength. Seyiminyaka intokoto yakulahlekela ngingako ube weaker and weaker. Ngicela ulungeke mlaleli nawe mbukeli ukuthi sitawuthandaza Nkosi yami. Nathi thina lesinale joy nami nje lo mthandazo ngiyawuthinga lona ukuthi ngidawuthandaza ukuthi Nkosi ngiyacela kungasiye 2022 phela nami ngamcela uNkulunkulu ukuthi ngiphe bese ke nani lokhanzi seyiminyaka le joy yanilahlekela lihambelana nalawo into yinye lekukhuluma the joy and the strength nani kanjalo ngicela ukuthi niungene lo mthandazo bese kuyakhumbula ukuthi njengoba ngisho ukuthi hamba mbukeli uthathe nje uthi yathi uNkulunkulu ukhulumile ngemfundisi ngase ngihambe vele ngiyadi mani ukuthi mina uNkulunkulu nangizila nangithandaza ngidla livi ngihlonipha ngikho kade ishumi njengoba ngisho ukuthi nje anything lokhansi nawuyenda wathi uthi uNkulunkulu umuntu wambona uyathokota it becomes your strength ukuthi le joy le nto ayibona lo uNkulunkulu bese kukhona ukuthi ngoba ngunakakhala bese abantu bayakhala nakathokota uNkulunkulu lento bese ibuyela kithi so wena uNkulunkulu besakhala ngawe ngiyacela ke mbukele ukuthi kusimboli nje kuwutela kwangena khona ukuthi yabona into uthenga ijoy esitolo noma ungaba namalini you cannot buy Jesus' joy. Le joy ithengwa ngokuthi wena yiba nemandla ekwendeni lezinto noma ngabe lenyama idosela phansi but yiba namandla impela ngiqinisile kwasho Jesu ngiqinisile joy will come to your place. Ingakho ke ngicela ivule inhliziyo satothandaza ngingakaphuma emsakadweni sitaphinze sibuye bazalwane ngoba diningi lezinto leti lesitawukhona ukuthi siniphe dona nje ngathi kunalokuningi nje ama video lamanye sesiwakhile kanjalo lesitawukhona ukuthi siniphe bazalwane na ubuka nje nyalo ukuthi isikhathi ngibani nangakutshela ukuthi ngibani isikhathi so ngacabanga nje ukuthi uyabona emehlo ukuthi ngithe ngeke ngilale Nkosi lento lena ngoba thina bazwane siyaphanana ngakho sengikuhlephulele ngidawukhona kuyophumula lapho ngidahamba ngiphumule kodwa nje ngidawubona ukuthi nenda njani njoba ngidawukhona ukuthi nakubo Facebook nakuphi na ubhaza lomunye nje umtshele uthathwe le video atokhona eMaswati nathi eSouth Africa nasemhlabeni wonke ukuthi sitakale Nkosi yami usherishele nje lomunye nami nje nangikubhaza labete bo WhatsApp ungafaka SMS sengithembe wena nathi utawugijimisa umlayito sibantu batotholela lokuthi imfihlo ngoba sengifundisile lapha kutawukhonaka nathi kukuside Nkosi yami besides lo mthandazo ngoba bazonto kansi lo mthandazo bawenta sithixo ukuthi sebatoba lapha Nkosi yami yingakho sibe singafuni lo kansi sithandaze live ngoba bese kuba khona ukuthi hayi nisothandazile lapha nje le ndaba ngikhuluma naNkulunkulu straight
ngimcela uNkulunkulu. Akazange-ke uNkulunkulu asangijabhise, konke lenkucelako uyakwenda ngoba lemvisa enhlitiyweni yami ukuthi uNkulunkulu akakuphi ijoy. Ngicela-ke ukuthi uthandaze nami-ke mbukeli. Baba longcwele, ngiyasonzela phambi kwakho nakunasikhathi nasi, angadi ukuthi umbukeli sikhathi sini nyalo, kodwa Nkosi lucobo luyahlala Nkosi kule tinto lesithi rekhodayo. Ngiyacela Nkosi ukuba phambi kwakho live lakho lithi angisonzele ngesibindi esihlalweni sakho semusa. Nangu nembukele Nkosi, siyavuma sicela ugeze umoya wethu, umphefumulo, umtimba, asikakhulumi kahle, asigendi kahle. Davida uthi ngibani lo ongaconza itono takhe, uthi Nkosi ngithethelele nasetonweni elifihlakele. Nathi Nkosi sicela usithethelele etonweni elifihlakele. Ingakho Nkosi singakaceli, sithi asivume nje induku, asigendi kahle Nkosi, sigeze umoya wethu, umphefumulo, umtimba, nenyama yethu yangekhathi, nenyama yethu yangephandle, sihlambulule Nkosi. Ngakho-ke Nkosi siyabonga ukuthi siyamukeleka kuwe. Sicela kubonga nje Nkosi ukuthi singenile lo mnyaka, akusithi Nkosi kodwa nguwe. Siyadibongela Nkosi singakaceli, sicela nje kubonga ukuthi singene ku-2022. Nembukeli uyabonga naye ukuthi Nkosi wasethwala, labanye Nkosi abakangeni, siyabonga thina. Naku-ke Nkosi lesikucelako, Nkosi ushito wena wathi lokhu kungenzeki kubantu kuwe kuyenteka. Ngiyathandaza Nkosi, sitocela babe live lakho lithi the joy of the Lord is our strength. Babe siyaxolisa, asikakuthokozisi, siyacela Nkosi umane babe ubuyisele ijoy, intokoto phakathi kwethu. Seyiminyaka sidlubulunzele, sesikhathi kuba ngathi singethe saye esontweni, siyatifusha nje, sesiphendulekile Nkosi ukuthi siyite ijoy kanti ingemandla ethu le joy. Babe siyathandaza, sendele umusa, sendele umusa. Nathi Nkosi loso siphile le ntokoto, siyathandaza Nkosi, chubeka usithi hahla imihla ngemihla, siphe namhla lo sinkwa sethu semihla ngemihla. Siyathandaza sinembukeli, singetele Nkosi kuze sitokhona Nkosi to journey well, sisahamba Nkosi kule ndzawo. Siyacela Nkosi ukuthi kube betelilanga la sitawuqala khona singakambathi joy. Siyabonga babe ukuthi njalo nasithandaza uyasiva, awuzange nami songijabhise.